Thokozani Paraffin lo insizwa kaNdobe la eCape Town. Uyabona eGugu lethu sake sithethe ngomba wendlala yakho. Uyabona apho ulala khona embhedeni wakho, kulapho zenzeka khona izinto, kulapho khona izibusiso uzifumana khona, kulapho khona abantu abadala bathetha nawe mawulele, kulapho khona ibhedi inamandla. Ungalala ngumzekelo wokufa, ubona yonke into esemfihlakalweni. Yabona ibhedi, kufanele uyazi indawo esoloko icocekile, indawo oyibophileyo, imimoya emdaka uyivikele ingakhona ukufumana. Kumbi ubeke imesi phansi komqamelo lapho ulala khona, ucuphe phansi kwebhedi, ubeke izinto zakho zobetha imimoya phansi kwebhedi, imimoya ingafikeleli kuwe. Imimoya ithanda le ndawo ulala kuyo, uyicuphe. Ile ndawo kuyifumana izibusiso zikaThixo, ile ndawo ufumana inhlahla zamadlozi akini. Mayivizithela amadlozi akokwenu ufumana inhlahla khona. Ile ndawo le ibhedi amanyango kokwenu afika ulele khona. Funeka ibhedi yakho uyazi ukuthi uyibophile, uyicuphile, kungasondeli into, imimoya ingasondeli. Uyinxelise imimoya ingade ifikelele kuwe kule ndawo ulele kuyo. Ibhedi le ulala kuyo, lezi sintsikelelo kuwe ulele emathongweni, ibhedi yakho funeka isoloko icocekile. Uvale ngezinto ezinqanda imimoya phansi kwebhedi. Ungahlali mntu ebhedini yakho. Omunye umuntu uyakhona ukuthi akuvale uhlale ebhedini yakho. Ile ndawo yamathongo akokwenu afikelela khona. Ibhedi ibalulekile kakhulu, ibhedi emntwini, indawo olala kuyo. Awuhlali nabani, indawo olala kuyo, uhlale nabani. Afike umuntu ahlale ebhedini yakho, uyovala amathongo kokwenu, avale izinyanya zakho. Ibhedi indawo lena emfihlakalo enkulu abantu abangayiqondiyo. Apha khona kwenzeka khona izinto. Abantu mabaphile. Thokozani.